لەگەڵ نێزیکبوونا دەمێچنینە دەخل و دان لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕژێمە ئەسەد و پەیەدا ڕێکەبەریە لەسەرکردنا دەخل و دانکردن و نرخ ژێ گەنم ڕەدانین و بووجهێ نەڕاستیبوونێ لە جەمجۆتکارن ڕۆژئاوای کوردستانی دێدەمە نەهادەک و ئەو زەڤیەن هینە ئاگر نەگەهشتیەوان و نەشەوتینە تێنە چنین و جۆتکارن ڕۆژاوای کوردستانی هەوڵ دەدەن گەنمێ خۆ بفرۆشنە ڕژێمە ئەسەد ji ber nirxê rejêma Esed jiyê peyedê bi 35 leyreyan bêhtir e û peyede rêgiriye li proseya firotina genim bo rejêma Esed dike. Yek ji mercên sereke ji bo firotina genim bo rejêma Esed pêwîst e belgeyên menşe û rêveberiya çandiniyê li cem cotkar hebin. Da ku werê pêşrastkirin ku ew xweyê genim cotkar e. Eger ew belge nebin cotkar rastî astengiyan tên û pêwîst e bi reşwe û bertî lê belgeyan peyda bikin. ویان jî neçar dibin di bazara rej de bi nirxekî kêm bifroşne bazirganên rejêma Esed û peyede. Rejêma Esed genim li daîreya serwel heywaniya û li Cirmiz ji xelkê dikire û kiriya berhilgirê heta ku genim veguhazê ji 100,000 heta 300,000 leyreyê Sûriye. Ew jî ji bilîmana her rojeke zêde di sirayê de 25,000 leyreyên Sûrî rojane zêde dibin û herwiha ji bilî kiriya kirêkarên ku genim berkirine. لێگۆری زانیاریên تایبەتیان گەهشتنە دەستێ ئارکێ دەڕێدا jî rêbendên rejêma Esed gelek astengiyan ji cotkaran re û barhilgiran re durust dikin heta ku pereyan wernegirin rênadin ew barhilgir derbas bibe. Dema ku barhilgir digihê cihê mebest û dibe demê destnîşankirina nirxê genim ji aliyê pisporên rejêma Esed ve. Pisporên rejêma Esed serê her çuwalekî genim 5 leyreya Sûrî werdigirin da ku corê genim bi baş binivîsin. Ev hemû hûrgulî derbarê proseya firotina genim bo rejêma Esed durust dibin dema ku ew cotkar bikaribin xwe ji nava destê peyede rizgar bikin ji ber peyede biryar daya rêgiriye li firotina genim bo rejêma Esed bike. Ew jî di demekî de jêderekî ragihand ku teveya bazirgan û berpirsyarên peyede genimê xwe firotina rejêma Esed.